feudalnom Japanu, muškarci nisu bili jedini ratnici. Poznati kao Onabugeisha, žene su bile obučene da brane svoje domove i porodice u ratnim vremenima. Ove hrabre žene su bile obučene u vještine borbe, kao i u upotrebu oružja poput mačeva i koplja. Njihova hrabrost i sposobnosti borbe bile su jednako poštovane kao i kod njihovih muških kolega samuraja. Ove ratnice su se suočavale sa svim vrstama neprijatelja, uključujući i velike vojske neprijateljskih samuraja. Ali unatoč svim izazovima, ove žene nisu se predavale. Umjesto toga, borile su se hrabro do kraja, dokazujući da su jednako sposobne kao i njihovi muški kolege. Njihova hrabrost i odlučnost nadahnule su mnoge, a njihovo nasljeđe živi i danas. Zato u Japanu se danas slave ove hrabre žene, koje su se suprotstavile neprijateljima i branile svoje domove i porodice, dokazujući da ništa nije važnije od hrabrosti i odlučnosti.